بله تماشاوان هجا اتمسفرک سیاسی گرم لترکیه هیا. پروسیا هالبشارتنی لترکیه دست بکریه لعالیه کی اتفاقات جمهور لعالیه کیشی اتفاقات ملت دناو دشی دنگ درین کرد کود وی پروسیا سیاسی ترکیه تی چاوری کرن کو باندور اکوانی yani یک عالی کر هبه درباره وی مشاری ام درباسی دیاربکر بن محمد صابر فرات اندام کمیته ری و بریا گشتیا پارتیا سعادتی میوانی منه سلاف بوت که محمد صابر دوهی که محمد صابر نها 11 من جوینا اتفاقا ملت شیبو به لنافندا ای پارتی 9 ساعتان دوم کر جوینا دهم جی 10 ساعتان دوم کر قالوا هن آلوزي ديناف اتفاقا ملت دهنا جبر قدرايا قشتي ده هن برسكريكين ماسيا ششالي تينا خفتن فرمو دنگی ترنات قصری میزنه کک کاریز سان تکرار بکی بله يعني تي قوتنقو هن برسكريك هن ناكوكي لناف ماسيا ششاليه هن طيبه تيجي ناف اي بارتي وجهه بده راستيا ويكي چند اگر ديتنات لسه سلاو رئیس قصری میزنه کم پروگرام را پاری درنگ درکتم از پیرانی بو نافچه دیاربکریه پیران جبو تاریخ دیروکا کردان جیکی قویه جیکی مهمه چما پیران دستپیکا سرهلدانا شیخ سعید افندی بو جیوی بو شیخ سعید افندی لور سرهلدانا قیام آخه دا دست بکرن همچه ناو گل بو ناو مرید و منتسیب و دوستی خواه بو جبون های باری درنگ مان قصری میزنه کن تو بخیراتی که tabi ایرو Türkiye'de ناو خریدا بی سرچوانی tabi ایرو Türkiye beşi ayda hılbıjartın heye hılbıjartın ha Sero Komaru parlamentoya dü seçim çeydi ve dü hılbıjartın çeydi ve sehab ittifak heye anha nav Türkiye'de ittifaka milletu ittifaka cumhur yekşi ittifaka ki emek ve demokrasi de bejin se ittifak keve seçimi hılbıjartını İro 6 parti 6 masa 6 ali 6 parti zeliqine buna yek به هفرا حرکت دکن آرمانجک یان هه فکرک یان هه دبیجن هم سرو کوماری هم جه سچیما پارلمنتوی به هفرا حرکت بکنو آرمانجک حرکت بکنو هم درباس ببن اقتدار ایجار تابی او 6 parti فکریان مفکوره یوان جدا جدایه مینا هفنینه لیج بونا 85 میلیون انسانان به فکری خه به مفکوره خه پاری فداکاری کرن چما جبونا سلامت ملت جبونا ساغیا ملت ریکی خوش ببینن جبونای زلقین که محمد صابر نها جعلی ای پارتی و که محمد صابر جعلی ای پارتی و جیگری سروکا ای پارتی پاچا جدوهی گوت کو اوانا ناخوازنگو کمال کلشداروغلو به نامزد yani hatta گوتکو او دکارن وکی ای پارتی نامزد درخن yani چند منطقیه ev sekna ای پارتی tabi anha 6 parti seroki fikriyan heye tabaniyan ejvanara reyvede خواستن آن هست لکن ایرو 6 parti وقتا adaytiya سرو کومارتی دا نامزدیه سرو کومارتی دا به هر حرکت کن ای پارتی جی حساسیت اکی نتوی هست سر ملت ترکان دبیجه اگر کمال کلشداروغلو نامزد ببه tabaname seçmenime icmera rey bide ihtimale ku rey nede jibonay ev fikri xew bona qazançkirini bona iktidar hatini aday kuvvetli namzeti kuvvet kibe em yidxwazin beje lakin îro mizedi ki 6 parti bi ser namzeteki qarar dane ittifaq wan çeviye hafta peşiya me nav vi mehe ve naveki qarar dedin inşallah. İyi Parti ji vi nav vi ittifaqı da evi kararı kabul dike.
kibe yani ev dibe Kemal Kılıçdaroğlu ev dibe Temel Yani Karamollaoğlu, duxwazim wê jî bêjim Ji bo kekê Firat, sel- kekê Mihemed Sabir Firat. Duxwazim wê jî bêjim ku tu dizanî dengderên Kurd ew jî Kereke. hesasiyetên wan hene. Bi taybetî jî dibêjin heger Tabii. mesela Mansur Yavaş bê yan jî Meral Akşener bê em deng nadin. Yani bandora vê yekê jî gelo heye li ser hilbijartina kandidatê masaya şeşar. Tabi milleti Kürt milleteki bendest de 3 sale hakkı yu insani hatiye ji dest girtin ji bo wî jî hesasiyetî yu hene ji bo namzetê bi neteviya Tirkî hareket bikin Tirk Kurdê me titirsin hissiyat çêbiye îro wexta namzetan yani ortaya ra derkevin bi navan gavadin behs kirin Serokê Belediye Enqerê Mansur Yavaş û Meral Akşener wana bi ser milliyetçîtiya Tirkan mefkure wan ava biye. Tirk jî Kurd jî bi heqqaniyet bi wana ra bi heqqaniyet were muhebbet çêbe bi wana ra were qisedan Kurd bi aşîtî hes dikin. Yekî bi wana ra gavekî were Kurd 10 gav tere. Kurd wana îro vî dönema hilbijartinê da kiriye testa samimiyetê. Eger bi testa samimiyetê da partî netewî bidin qebûl kirin, Kurd wana re jî alîkarî dikin. Fikrê Kurdan ew e, berî da were. Yani Kurd dijminatî nakin, Kurd neyarî nakin. Berî da jî bi selametiya insanan dixwazin bi hev re hereket bikin. Mesele jî ew e. Tabii ev jî tabana wan belkî qebûl neke. Lakin îro 85 milyon insan bi hev re hereket kirin mecbûriye. Çima heqsîzî heye, zulm heye, adaletsizî heye, nav hikûmetê da dizî û tiştê nebaşî çêbiye. Bonayî millet bi hev re hareket bike. Hem Türk, hem Kurd, hem Arab. Kekê Muhemed Sabir Niha meseleyeke din heye gol li gel Kurdan gelek mühim e. Taybetî jî mesela zaman û aidiyet, nasname. Yani masaya şeş alî di mijara zmanê Kurdî de, zmanê dayîkê de helbesta wê çi ye û hûn wekî Partiya Saadetê helbesta wê çi ye? Anha zimanê Kurdî 98 sale nav Türkiye'de qedexeye. Perverda Kurdî em xelkê Kurd, xelkê Kurdê Türkiye em nikarin bibînin. Mekteban em Kurdî nikarin bixwînin. Qurîmê resmî, îdareyê resmî em bi Kurdî nikarin qise bikin, biaxifin. Lakin îro 2023 da dünya guheriye. İro tutari İsveç ra mizediki, velatê Avrupayê ra mizediki, wexta heqî ziman bû devîje tu xerîb bîjî, ji xelkê min bîjî ez vî heqî ji te ra didim. Wexta tu herî Iraqê devîje ez zimanê Kurdî û Erebî zimanê xwe qebûl kirime. Wexta tu tê Herêma Kurdistanê Türk li wir hindikin, lakin heqî Tirkî dane, qisedanê dane, bi zimanê zikmakî dikarin ra perwerde bibin. Îro nav Tirkiyeyê da jî partiya 6 mase îro qisedanê wan ra mîze dike ser zimanê Kurdî dibêjin em heqî însanî çi be em yan înşallah didin. Partiya Saadet hetan ra îro çer kir. Partiya Saadet vî îttifaka milletê da bona zimanê Kurdî ewil vî fikrê ew bû. Ji bo wî jî baş wî Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu behsa vî meseleyê kirin. Kemal Kılıçdaroğlu behsa vî meseleyê kir. Em îro Partiya Saadet dixwazin zimanê Kurdî heqî însanî çi be em yan bikin qanûnê eslî. Em yan bikin nav quralan, nav qaidan ra. İnşallah emyan tininci. İro nav meclisa Türkiye, parlamentoya Türkiye'de zamanı Kurdî nay kabul kirin.
em vakta hatın iktidarı bu partiye saadet işi avul avul Kürdi bidin kabul kirin. Parlamentoyu da bidin kabul kirin. Kanuna da bidin kabul kirin. Mücadele me avulca ev dibe inşallah. برز فرات هر وها وکی داوی پرسیار دو خازم اشته بکم یعنی گر اتفاقا ملت بو اقتدار بو دستهلات Tabii Kerem kin. گلو ترکیه کی دموکراتیکتر و کرجی خودی مافین زیده تر دبن Tabii İro nav Türkiye'de haksızlığı, adaletsizliği, zulüm payidar bir yer. Partiye Saadet bu şekli İslami Kur'an-ı Kerim ra iman aniye viyan dukaze tetbik bike. Ayata Khadiye lanetullahi aleyhi ale zalimin. Laneta Khadi ser zalimane. Eğer İro ortada zulmeki hebe em gelevi zulmü rabıkın. Eğer sebe desmera vakta kuvvet hat em bun iktidar gele em hakkı insani çibe em gele yan bidin. Yek İro Kürt mezlumun, İro Kürt bindestin, İro Kürt hakkı nikare peşva bube. Sebe vakta iktidar hat eğer vana neyneci farkame nabine emina beri. Ejibovi hakkı insani çibe em gele yan peşva bubin servis hareket bikın. Ve hevra. İro 85 milyon em buna yek jibonayı ve milleteci bu desti xalas bikın inşallah. ملی سپاسیاتت کم که محمد صابر فرات اندام کمیته آری و بریا گشتیا پارتیا سعادتی دیار بکری میوانی